Apa teh? Magnum. Teh. Medi kan? Solehnya. Oh iya soleh. Astaga dia kaset amat Medi. Aduh, Dia di mana bae? orang datang aing leh. Orang datang. Masya Allah dia kasep amat. Gimana Ya dia? Allah. Dari kamar yuk. Mobil lebar yuk. Kopi. Oh, Atuh siap. lah. Tadi aduk lagi di med. Jadi dari kemana? Itu kopi. Kopi kan? Siap. Tungguan ya. Siap. Aduh. Cangkulat. Gogolaran mangeunah dong ya. Kayak nang soleh bae ya. Cangkul ya di mobil. Aing nang tumbae. Sare bae lah. Med. Ai. Sare dia mah. Yo, tah kopi nak. Tah dangdeurna. Tah gorengana. Mang makasih ya. Iya. Repot amat, mah bae keluarga. Saya alhamdulillah. Bagus. Tah med darlah gorengana. Kita ambil kau yang Mangga. Lain, ini dia balik kampung. Kangen keluarga teh. Oh, angka jika dinya oleh kangen enggak keluarga aing. Terus Kedua juga gara si kokoronyot. kok koronyot. Emang di kota kok koronyot? Ih, lain eta leh. Terus naon dulu? Ih, teu nyambung. Itu kan kok koronyot, Pak. Aya di makanan bubur sep doang, Med. Lain. Terus naon? Copin. Oh, kopi. Corona gitu ngomong lain kok koronyot. Corona. Oh, corona. Kalah berarti aing ya. Salah dia salah ngotot deui. Nuna ya leh gorengan. Tunggu nah, tah sekalian dangdeurna. Coba dia bak-bak amatnya. Geus teh mumpung teu aya. Langsung tulisan. Total lah. Ulah. Paling ngejelat truk. Kayak hiji deui sekalian kopina. Kak. Tenang, jeje. Iya pantai galau we kadeuleuh. Gua amat. Coba. Masya Allah. Bener, edan udah. Ayang. Iya, dia mah yang baik. Enggak ya? Tuh aja sopan amat teh. Bukan sepatunya. Buka. Tidak udah menang beli di mana lah? Boro-boro menang meuli, Met. Dia mah aing keur ngopi di sorangan. Tekebel sikijang ngalewat di gerowan ku aing jajak ngopi. Terus Atuh nyamperkeun bae sikijang ka dieu. si Jang nu Badung teh. Heeh. Kunani saya tak? Ngopi di dijang aing. Ngajakan nyokot dangdeur di kebun si Wanto. Suatu di budi maing. Heeh. Terus Atuh aing diparabkeun bae ku sikijang. Aing keneh bae nu kanyaoan pas nyokot dangdeur. setat di baheula nya. Ih, dia didaek bae. Kumaha aing teu nyaho ieu lamun arek nyokot dangdeur. Ngaco. Mun ieu mah kayak urang neangan sikijang omongan sikijang na ku dia, Met. Heeh. Orang teh anggar segidang kek. Bela tapi nih. Ade ngopi ge beakeun ka Met heuna eta kopina. Tidak menginsa. Bisa deui selain soleh. Dan dia leh. Kayak ngopi, Met. Jangan bae. Dia mah. Lain ID yang sebalik kayak mancan yuk. Lu kan tadi kapan ngediding dia di jalan. Nan dia mau balik ke mah heula. Balik. Ngon kolot. Ngopi lah orangnya. Mending dibeakeun ke deui sing kaburu sore. Ah. Bang.
Aing siap-siap. Teh enak aing leh. Dasar lagi kudu baik lah ka kolot. Udah dia. Bulan. Itu lalunan. Mau na mau oleh-oleh. Itu kolot ah. Bagus aing rek balik deui nya. Salah, Bos. Lapo ke jagi sup urang nang si Kijang kayak omongan ku dia met. Heeh. Urang katimona di dieu. Di dieu bae. Di dieu. Tapi ngopi lah ya. Di apa? Guna dia kopi nak. Rek diantarkeun ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik ya. Adek. Siap. Kuka. Kemana? Iya lah si Soleh jam sekian datang ke Nebel. Belum amat nah. Salah pagi lagi ya. Seserean lah. Aduh. Oh Jim. Bermed hampurannya. Yang setengah lila. Aing sita heula ku kolot aing. Oh tenanan atuh pogo dasarna ge kudu ngabak tiga kolot meleh. Aing geus burung urang nahan si Kijangna. Bisa kabur sore. Bore bae. Heeh. Habis ayo. Kek. Si Kijang yang di mana? Geus aing nyaho si Kijang sok di mana. Sayulah. Ayo. Berangkat. Rok. Sosoranganan bae aing ieu ya, ampun. Kamari mana apes jeung si Soleh ngaladang derbeunang ku si Wanto. Dina amparan sajadah. Abi sumujud pasrah. Rosak. Tuh, kan Med bener, ya itu si Kijang tuh. Mana leh? Astagfirullahaladzim. Itu tuh, Med tuh. Ayo. Tangkap yuk. Ayo. Banyak kan kalau aing penahan dia kalau balik di kota kena aing kena corona deui lah. Lebay dia corona. Jang. Woi Kijang. Saeta. Si Soleh lain ya. Si Soleh. Hayanan deui sih. Tapi kek. Kita jeung saduan ya. Pisengiten bae sta mah dulu di gerowan kala melongo bae bating aing. Jang. Woi, Kijang. Heeh, ai sering cerewet amat dong emak-emak sayuran, rosak amat. Nya ketangguan aing kadinya. Kek. Ieu mah si Medi anak Mang Uci teh kan leh. Nya Jang. Asep deh nya.
parah glowing. Glowing bahasa mana eta glowing? Kota maklum kalau di kota. Bakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Rosa. Siapa Lain. dia? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Met. Alhamdulillah Jang sehat. Oh, Dia sehat. alhamdulillah sehat. Lain dia kamari cina cek si Soleh dia maling Dangdur Siwanto nya. Tadi nang dari Jakarta si Medi. Ya dosa naon. Jangan ngomong eta. Iya. Biasaan. Naon, Bu? Kebiasaan naon, Bu? Badung, dangdur segala maling. Ieu itu Soleh na bae daekeun beta, Met. Kumaha diajak-ajak ieu? iya di daek bae. Dia mah tangdar teh daek dong na. Tumbung aing teh mah bau. Tuh, ulah. Lele. Tuh. Orai hiber. Mana dia? Dia. Si Badung deh dia. Paling domongan ge. Si mah kebiasaan emang, lamun diomongan sok kabur. Pating. Ulah gitu, Jang. Dia mengizinkeun si Maya ngizinkeun kolot. Maling dangdur segala malinganan. Bau, hasil. Aya yang sere dia malah omongan tah. Angit amat Jang. Oke, tah. Enggak sih, yo. Ulah sekali-kali di dinya. Mual. Tunggu foto. Aju. Kumaha geus kieu? Musa yuk balik be ke maing. Awas poing dia. Soleh, Heeh. main teu ya. Heeh. Dadah. Ayo, tidak lalu langsung dengar